Akekho umuntu onesithwalo okwayi enjoy imali yakho. Bayifuna ngenkani. Laba abantu abafuna ithwala, abantu abahluphekile, abagive uphile empilweni. Umuntu sakathi noma yini, uJana noma ngabe sacrifice ngoba mncane. Noma ngasacrifice ngobani. Into efuna imali. Angifuni ezothafaza umndeni wami. Wena ufuna ukuthafaza. Wena ufuna imali ehlanyayo. Akusiyimi ufuna imali ehlanyayo. Mina ngiyothatha i-risk. Yothatha amathambo thizeni ngohlanganise nathizeni into ezithizeni. Ngizifake kulesi group. Bese ngenza u5 no6. Bese ngibiza wena. Bese into sekwenzeka lo mlingo walesithwala. Esakho. Sibhekane nawe. Siyokhulunyiswa wuwe. Sinamukela ohlelweni lethu Echo Point TV esilibiza ngokuthi The Call lobingelelayo uXolani Mfowambatha ke uShandu Sochikazi indaba ezitsha umthiya ushoti uMantindane sinqomsodidla imadle bukano Gwatshoza igcololo umdidi waDaku dakhela uqathu namhlanje kangihambe ngedwa ke ngihamba nomkhulu uKhehla la eceleni kwami ke kodwa ke ngizocela nje ukuthi wena mbukeli ungakhohlwa ukuchofoza ulike no-subscribe nokukhomenta uyazi ukuthi lokho kusibheka kumapha amathuba angeke ngize nginabe kakhulu ngizocela ukuthi ngibingelele ngamukela umkhulu uKhehla ke e-studio ukuthi akwazi ukuthi asichazele inkinga noma kungeyona inkinga kahle kahle ngokuqondile uvo akeze ngalo nodaba olubalekile mkhulu sikubingelele sikwamukele ku The Calling nampa ababukeli bafuna ukwazi ukuthi uze ngani Mfoka Shandu kunjani siyaphila bhuti kunjani siyaphila bhuti hayi sithe asifike sibike sizokhuluma nesizwe sikwazi ukuthi sifundise futhi sibabonise izinto esizenzayo akukho kubi kakhulu kodwa umhlaba lo uyafana njenge-traffic thina siyamaphoyisa sizohlenga sifuna ukuthi kuphilwe okungaphili sikususe endleleni ekuhlala ukuphila endleleni nazo-ke ilapho nje mkhulu ngisacela ukuthi mkhulu vele singene odabeni sihambe nayo lento singene kuyileni ngoba vele isikhathi sikazi sidliwe yisha njalo mkhulu ngisacela ukuthi ke siqonde ukuthi njengoba unalo lubizo lolonalo lubuyaphi mhlawumbe indlela yakho ihambe kanjani ukuze ufike kulolu bizo lithole kanjani uthole mhlawumbe kumuntu wakini ongasekho noma la vele lafika usihlahlele nje kahle indlela bese sikwazi isiqhubeke neminye imibuzo Ukashandu ubizo lolu ubizo labantu abadala eyasuka kugogo ozala umamama labuya lachamuka kugogo ozala ubabami ubaba ongizalayo uma wakhe bakanayo lento angifuni ukuthi idlozi elimnyama noma ngithi mina idlozi lobuthakathi ngifuna ukubeka kahle ukuthi idlozi lomsebenzi umama ozala ubaba waze washiya phansi ephehlweni angaqedanga kodwa lento yokuthi alapha abantu ikhafula la ngamandla la kuyena wangukuthi azange asayicedelela yehlela kubaba ubaba wasawaba bamfundisi naye angangeni ngapha ethongweni athi naye uyayiconverta ngapha ke kugogo ugogo naye ozala umamami naye enze lokufanako athi lento yena yamathambo uyayisaba kodwa angena ngapha enkonzweni kusho ukuthi kakhulu la ekhaya ukhahlelwe kakhulu ngomoya ukhahlelwe hudi kwakhahlelwa yazi lento uyafika seyihlela kubazali bami nabazange bayithinta yabaseyihla ngamandla kumina kwase kukhomba ukuthi noma sengisesikolweni lakufundiswa bengiguga amatafula engathi kuvuka iJericho lento nayikhahlela ngamandla ngilobe ngibona ukuthi no angiphili kamnandi man la kufika esikoleni lafanele ngilalela lento iyakhahlela kwaze ngoceliswa ka grade 10 ukuthi angicede isikolo no lo muntu sizomdedela ayithathe lesikhwama ayiphambili naso kwakukusuka wami ke umhla ka 2012 nangiceda isikolo ngathi mina hayi ngiyabaleka nami ngathi ngesiphoyiseni lento yangimisa ngisesiphoyiseni ashiya isiphoyisa phasi ngene ephehlweni ngahamba nomsebenzi njengoba yayisifikile vete ibeyiseyinamandla ingafuni ukwazi nawuthi yasebenza angasebenzeki mina ngikhumbula kahle uke kwami esiphoyiseni ngosebenza ngiyi-merchandiser mina ngingene emsebenzini ngo-12 ngishayisa u2 ngihambe ngendlini abantu bebese bamile olayinini bathi sizobona wena umsebenzini bafona ukuthi yebaba uceda ukungena late manje sokuphumile futhi ngakhala khona ukukhuluma ngikhona ukukhuluma njalo mina emsebenzini waze ngatshela ukuthi yeka lento yenza la hamba usebenze ekhaya uzogcina ulimele lento yenza la
ngagcina ngilalela ngavula amadlebe ngihamba ngosebenza 2016 awuthatha mina lo msebenzi kuze kuyinamhlanje angiyekanga futhi naso-ke ke mkhulu ake singene kuwena ke manje ke ngqo njengoba siyakhanyisa la saqhamisa ukuthi kuze simasihamba lolu hambo sihambe nawo umlaleli nombukeli asize ukuthi kwenzakalani so kunesangoma kunenyanga kunomprofeti kunomthandazi kunomthakathi awuzwele so wena mkhulu uyini noma ubizo lakho lokuphi ke sikwazi ukuthi siqonde ukuthi sikhuluma nobani kahle mina ngithanda ukuthi umkhulu mhlambe ngibe ngalendlela ngithi mina ngumelaphi wendabuko naye lento isiyenzeka angithi nasithatha izikhwama zabantu abadala silungisa lobnyanga suke sesiphethisa lobnyanga ukuthi buphile ngiyisangoma nje ngibe straight bese lokukhuleka lento yaseJericho lephila la phakathi kuthina angeke sayichithi ukuthi siyabathandazela abantu angithi nasiyase esontweni isangoma nasingangena esontweni basibuke ngenye indlela kanti na ufike enkonzweni uzokhulekela abantu uzophilisa abantu enkonzweni asimbhadalisa umuntu enkonzweni umuntu enkonzweni sifike siye naye ngomoya sifike sibalamulela abantu bese kuumuntu othatha isinqumo sokuthi yena uzohamba aze esigodlweni bese kafika esigodlweni usesebhekana nesangoma usuke sesizongena deeper empilweni yakhe suke sesizofaka manje amakhambe emvelo empilweni yakhe suke sesingenelela ke manje ukuthi lo muntu ngenkani asame lapha kuphela ngokumkhulekela kodwa sesiyangenelela nangemithi so mina ngiyisangoma esiphefumulayo eJericho okay injalo mkhulu kusho ukuthi uyashaya ngapha ngokokholo ngokwesonto uyashaya ngapha futhi ngakokulapha kokusangoma nokuhlola injalo kahle umkhulu mhlambe unawo amathwasa noma indumba nginayo indumba amathwasa okwamanje anginawo futhi angiwafisi kahle ngifuna ukulibeka iqiniso libe straight akufunekanga abantu sibadukise ukuthwasisa kufuna isikhathi ukuthwasisa ufuna ukuba ubizo lwakho lokuthwasisa lento yokuthwasisa ufuna ukuyizwe kuba khumbula ukuthi umuntu othwasisayo ufana utishela esikolweni uyopha umuntu ulwazi uzomhlalisa phansi ampheke lo muntu mina njengoba ngisuka nje la ngifonelwa abantu ukuthi ngiye Cape Town ngifonelwa abantu bathi ngibuye ngeSwazini ngifonelwa abantu bathi angibuye ngeBloemfontein ithwasa leso sikhathi sobeli kuphi ngoba leso sikhathi kusuka kuhamba umsebenzi wami phambili not wethwasa kusho ukuthi ithwasa sebese liyalimala bakhona abantu abathwasisayo esibanika lo msebenzi wokuthwasisa ukuthi umuntu siyambona ukuthi lo unedlozi lo muntu ufuneke manje ayokhuliswa lo muntu omdala phakathi kuye kunabantu esibathembile ukuthi lento bayiyenza futhi abana doubt lo muntu akaphume emzini wakhe noma umsebenzi umengenyawo ume kangakanani kodwa inedlozi lakhe liyamkhethela umsebenzi ukuthi uzosebenza la azokwazi ukubuya ngoba lo muntu ngo3 ekseni amathongo wakubo ufuna ashayelwa lo muntu nakuphumila ngafuna adla igobongo angaledla liphi isikhathi mina ngikhamse ngise Cape Town usho ukuthi lo muntu loyo uzobe sekalo bangikhapha mina nje lo muntu uhamba nami la ngakhona angithi izangoma ezihambayo amazwe zinamla ngithi abahamba namathwasa abarong kodwa ngithi mina amathwasa ngiyakwazi ukuthi umuntu ngimnikele endaweni yakubo bese ngimshiye lapho ngiyathemba ngiyazi ngiyaqonda kuneshow ukuthi umkhulu unabo usunabantu abaningi abayizinkulungwane obasebenzayo abakulandelayo abakholelwa kuwe futhi nasegameni lakho kakhulu uma nje ngiyathemba ukuthi bayakubuka bakubona injalo ngicela ucacisele njengami ngumfoko kaShando ongakabi nabo ubudlelwane obuningi engingathi mhlambe kodwa obokusebenzisana ngingaze ngikhambele yebo ukungicacisele nje mhlawumbe ukuthi abantu abaningi oke wasebenza ngabo imajority mawuthi uyanotice yebo abantu ukugula ohlangana nakho ngokunjani ubulapha abantu abanjani kahle izimo ababhekene nazo umfoko kaShando walibeka kahle ukuqonda nje straight yebo nginabantu abakakhulu abafuna ibusiness okay nginabantu abangibuke kakhulu abangilandelayo obangengavela kakhulu endabeni kaMabhebeza ngavela endabeni kaVikinduku abantu abaningi babuka ukuthi impilo zabo zidinga imali okay bafuna imali abantu bafike bathi simkhulu sifuna uMabhebeza umkhulu sifuna imali esheshayo
Ngakhulu ngikhuzile mina ke ngemali esheshayo. Ngathi umuntu asimcondisele idlozi la kubo abhekane nemali ebhekane nayo. Ungayifuni esheshayo ngoba uyazi ukuthi ishesha ibuya kuphi. Bhekana nento eqondane nawe. Ngilaphe abantu kakhulu abayizangoma esingibasukumesela umsebenzi. Sihamba sobabethelele emzini yabo. Ekakhulu izangoma mesibethele emzini yabo bayibonile lento ngoba sicale sizokwazi ukuthi sibethele ekhaya silungise la emadlozini egodlweni zabo bese sekuyasukuma. Bese kube nabantu esibethele emzini yabo abavikele imizi yabo abasiyizangoma abantu nabo abakholwayo ukuthi imizi yabo kufanele ibethelwe ngoba umuzi nomuzi vele ufuna ukubetheliwe. Bese sibafakela amadlozi. Kube nabantu athi yena hayi mina ubethelile ushiye kulungile. Bese umunye athi ayi yazi ngiyabona kubetheliwe kodwa umehluko noma angikacondi kahle ukuthi bengibethelela ini. Bese sesiyangenelela ke sesimfundisa ukuthi isizathu esikhulu sokuthi sizobethela umuzi wakho sizovala emimoya. Sizovala amathunzi ukuthi la kulomgwaqo lohlala ku estradini sakho lemizi angapha eminye biyelwe kunebuthakathi bakhona ebenziwa khona. Kunezinto ezenziwa kamakhelwane ezenziwa ngapha. La kakho akungatholakala kuyi weak point. La sekudibana khona ubuthakathi bume khona. Bupokela emzini wakho kungasalali wena emzini wakho ngendaba kamakhelwane. Wena uthola amachaphazela nento ongazazi asithi bonke abomakhelwane bayathakathana. Kodwa bengithi angene kancane ngisheni ukuthi umuzi ubethela ngoba ufune kuzobiyelwa ubikwe. Njengoba nomuzi wake la uqhamuka khona ubikiwe. Sisuke futhi mkhulu singenele kubantu abathathe igubhu. Mhlambe singangelinye ilanga singangena kuloko kodwa kunabantu abathathe izinto zokuphila engibonile ukuthi manje bayaphila kodwa babhekane nezitha kabuhlungu. Mina ngiye ngithi angeke uzube nemali eningi ube nezithenga. Akungeke kwenzeke lokho mkhulu. Akwenzeki. Akungeke ukuthi umuntu e-driving school udrive i1 ngoba usafunda. Kodwa naso uhamba ku freeway uhamba nabantu abangaki imoto eyiningi eyibhekane nawo sefuna ukubheke ngapha ubheke ngapha ungashayisa noma yini kodwa naso une license uyakwazi ukuthi ukwazi ukubhekana nale moto. Amanye amagama ngithi mina umuntu unahasene nemali eningi kodwa makavikelekile akazi ukuzibiyele abiyeleke kahle simgcabile ngento ezifunekile uzokwazi ukubhekana nazo ingcobe. Injalo lento kusho ukuthi ukuthatha isigubhu noma mhlawumbe ukuceba kube nemali ukukhuphuka ukuphakama kuhamba nokuqina nokuthi uvikeleke kubaluleke kakhulu ngoba usaphi isigubhu ungavikelekanga. Number 2 usaphi isigubhu esingadibananga namadlozi wakini. Uyisaphi into ezokuphambanisa nento yakini. Ngilwe kakhulu nabantu abathi bafuna into esiphaphamsele kodwa anganakile amadlozi wakubo. Mina ngifuna ukuthi siphakamise idlozi lakini. Fike emsamo sithi sinya siwatshela amadlozi wakini ukuthi azolekelelana nale ndoda esiyilethela ekhaya. Nakuthi indoda ethile silethela ekhaya ngiyangithanda ukuthi futhi na uphakamise ngesigubhu siqambe ngedlozi lakini. Siqambe ngomuntu omdala walakini. Kube yinto yala ekhaya akungabe yinto esuka ngaphandle ezobusa la. Amadlozi wakini angathi ulethe into avela phambana nayo emnyango athi angisho wena Sithembi. Abheke emnyango wena ufake lento besicala iyakhathala. Ubani ozoyiphakamisa ngoba idlozi la ekhaya likho. Akube idlozi la ekhaya elibusa isigubhu sakho. Ayibe idlozi la ekhaya elibusa umabhebeza esimlethela ekhaya ngoba into nento efika ingela ekhaya kufuneka ibikwe. Njengoba sizokucala sikufaka wena emzimbeni sicela sikuhlambulule sibuye sincenge amadlozini wakini yonke into yokucala umuntu akaqala ukubuka ekutheni uhlanjululwa kanjani. Ukukhulunywa kanjani namadlozi wakhe. Umuntu akanika izinduku ezihlambulula yena. Abuka inhlanhla ewazalwa nayo ukuthi ikhahlela kanjani. Ima sowuletha lento ukuthi manje sengifuna into ezongilekelela ezokwazi ukuphila nami. Kahle kahle lento izolekelela idlozi lakini. And bese ubuye ulitshela idlozi ukuthi awulithatheli phansi. Awuthi ngaloku likupha kona awenelanga kodwa uthi akuze lizolekelela. Ufana nomuntu ofuna ukwakha imizi emibili. Uyasho ukuthi lo muzi lo uzolekelela lo muzi wesibili. Njalo bhuti. Manje mkhulu uke wathinta lapha igama elithi umabhebeza. Mina ngilibambile kodwa anginalo ulwazi lalo. Ngithe nje ngizobuya ngizokubuza. Ngixolise nje ukubuyisela emuva kodwa ngisafuna ungichazele ukuthi umabhebeza yini usebenza umuntu osebenza kanjani loyo. Umabhebeza mkhulu ifutha lasolwandle. Ifutha elikhafulwa ulwandle.
inhlahla yakho soke ukhafulelo ulwandle ngoba ulwandle alikhethi lingakukhafulela nawe likuphe nawe ungathi ufake ifish nokwazi ukudoba ubuye nayo ungathi ubhukude elwandle bese liphakame ufutha laselwandle eliqondana namathongo wakini lento ngiyithandela kuthini ngoba into eyidlozi straight into esiyifaka etiyeni siyiphakamise siyiphakamise ngeqhude siyenze isuke la khona siqondanise nedlozi lakho bese kuba khona abantu abathi bona cha idlozi lakithi ngiyalibona lenza kanjani njani wonke umuntu othatha noma yini ayikho into engasekwakhele wena mkhulu ukuchazela mina manje ayikho into engikwakhele yona siyamthatha thina uMabhebeza sikwazi ukuthi simfake esigubhini khulileka ke sekunomgomo sekuyinto esi out of idlozi lakini into seyiletha imali ngamandla kodwa usuke seku level yokuthwala khumbula ukuthi uMabhebeza ke nawusomguqula ungasamenzi lento ayifunayo ukuthi umarket itiya ngaso uzomfaka lapha esigubhini sekhona into efuneka yihle eyamafutha into eyamafutha ezophuma kuwe ngamanye amagama wona sokufuneke lo Mabhebeza umfakile izintsholo zakho umuntu wesilisa azokwazi ukuthi akuthafaze nawe wakulethela imali angithi uyayibona lento esishintshile sekuyisithwalo ke leyo nto sewuphumile elevelini yokuphila okunomali so uhamba nelevel eceleni ngoba lento nasokucala ufaka isitho sakho sangaphansi wesilisa noma wesifazane sekushintshile yes siphinde sibuyele emuva sithi singangeni kakhulu ngale asibuke ubuhle bakaMabhebeza uMabhebeza uyakwazi ukuthi na umsebenzisa uyakwazi ukuphenduka idliso uyakwazi ukuyiletha imali uMabhebeza uliqondisa idlozi uliqondisa kanjani uMabhebeza idlozi akuthathe wena nje into esimple mina ngifuna ukwenzela ukwakhela into umuntu oseceleni waselwandle akathathe ubulongo akathathe amaqanda amabili akathathe umlotha wakubo hayi noma wakubo umlotha wakubo thathe utswayi hrof asathe lezi ntambo ogezo lwandle abuke ukuthi lento yakhe ngeyihlambuluko akadingi sangoma akadingi umuntu akathathe le mixture le ashone lapha elwandle ageza abuye onomfula ngakubo akabheka emfuleni hayi emasorigin abantu babheka emasorigin babe nezichitho babe wes umfulo ogijimayo umfulo ogobhozayo uyenze lento uyibuke ukuthi ikwenzelani iyodwa angithi uyabona kuneyinduku engafuneka ngasilobe sidlala ngabantu sidabezeke ukuthi bazoyilanda cha siyakupha mi akahamba ogeza kunomehluko lozokulethela uMabhebeza nolwandle nomfula into ehambelana ngoba noma uzomphekela amanzi aselwandle uzomphakela ngamanzi omfula ucondane kakhulu nento enedlozi lakini usondelene nedlozi lakini ingakho semthatha uMabhebeza umuntu ukazi ukuthi thina simenze njani asemhlambulule ngoMabhebeza lo muntu asimnika lento ngoba uMabhebeza good in trading kanjani uthengisa amapentshisi uwashe imoto unesitolo uthengisa ama perfume uMabhebeza ubhekana nomuntu ozokunika imali esandleni not electronically ninganikana electronically but nifuna nidibana emehlo namehlo ukuze azokwazi ukwenzani ukwenza le transaction iyenzeke uMabhebeza ufuna into practical kakhulu uyisintu kakhulu ufuna into eyenzeka la ebaleni bese igroup yizi izinto ezenzana ini ezirana ama company igroup izinto ezilanda abantu le zibalethela igroup izinto zokuthi mawuphendula ifone masicabe ngazo na ukukhuluma ikwazi ukuthi le muntu emdoselela khona imbuyisela kunomehluko ama level ahlukile wonke uMabhebeza usebe into eyedlozi straight esihamba nawo ngahle ukuthi sikubonise ngikwazi ukuchazela yonke into yakhona ngoba akunama terms and conditions kakhulu kuba nama terms and conditions nawucala somususa wena umfake esigubhini sekunama terms and conditions nawo usaphila anginamsebenzi ukuthi uyathandaza noma uthandaza once umfaka esigubhini uphela umthandazo ufuna ukwazi nje indaba yakho ukuthandaza i-out sekungena umthetho othizini engokunika wona ukuthi lalela la lo mthetho kasonda so finish enhlalo eish yani mkhulu uyahlola kabuhlungu futhi efonini uyakhona ukuhlola siyahlola mkhulu efonini sinazo izizwe sizisebenzisayo sikuhlola efonini sinawo amajaji sikusebenzisele sekuhlola efonini siyahlola la ufikile ekhaya indlela zethu zokuhlola ziyahlukana kubeka thathu kunesigubhu esinaso esisibiza uGabriel igandaganda ngana steering ekwazi ukuthi ufike ekhaya ukhulume nayo ibhale phasi ikhulume nawe ngiye ngithande ukuthi mina igandaganda le ngimnika anginiki wonke umuntu nginika umuntu
osofike la ekhaya walashwa wabuya wathi yena no sekafuna ukuzwa into ehlukile siye simfake kule gandaganda sithi ke manje awubhekana le ndoda ngamanye amagama iupper level kodwa ifuna ukuthi mina nawe sazana ngikwazi ukuphila kwakho ngibona ukuthi no la mkhulu akusadingeki mina sekudingeka ilevel ephezulu ezolekelelana nami ngithiwa yiva mkhulu njalo khehla nayitwisho lapha mkhulu ngafa amanzi kashisa kodwa ke seshiswa naye lezi inkulumo lezi le ndaba ijule kakhulu umkhulu ngisacela mhlambe ukubuza ukuthi njengomuntu mhlambe ongakholelwa kakhulu emthini mhlambe ongakholelwa emthini ngokwamanzi uyasebenzisa namanzi ngoba khona ongakholelwa emthini kodwa uma umhambise emanzini avume uyasebenza nangamanzi mhlambe umkhulu ubuzwe kahle amanzi siyasebenza kakhulu ngawo asingithi nje kunabantu sebagilwe kakhulu emthini bagilwe kakhulu ngomuthi nababona umuthi kahle kahle akuseseyilo muntu ocanukela umuthi iledluzo selicanukile nalive into yomuthi lithi no. Number 2 umuthi uhamba ngezizwe zakhona kunomuthi olapha abantu bamaZulu kunomuthi olapha abeSuthu kunomuthi olapha amaXhosa kunomuthi olapha amaSwati njengoba umuntu oseNatal alapha ngomuthi wakhona usebenzela isizwe sani semaZulu osweke okangwane usebenzela amaSwati manje na into ebalekile umuntu unokuthi alashwe ngomuthi ongasuwe into ebhekana nedlozi lakubo siyaphuma lapho kunabantu efuneka sibhekane nabo abalashwa ngeyiwasho abantu bamanzi umuntu ilento engithe mina kuwe singena thina eJericho sikhuleke silwe nengilozi silwe nemimoya kahle kahle siqhumane nalengilozi yakho sifuna ukuzwa lenkulumo lephambanayo sifuna ukuzwa lezithunywa zakini ukuthi kahle kahle yini zingavumi ngempilo yakho yini levalile empilweni yakho ukuthi yona zingakwazi ukulwa nayo ngamanye amagama sisuke silwe emoyeni nasizocala sibhekane nawo ngamanzi sisuke manje sesibe neagreement ukuthi lo muntu esomfaka emanzini ufuna naphuma lapha adlale iwasho lo muntu ufuna ukugucuke phezulu kwempilo yakhe angithi uyangizwa mkhulu lo muntu ufuneke noma yini ayenza empilweni yakhe igucuke ibuye kuphileni kufuna lo muntu aphile khumbula ukuthi umuntu nomuntu kunezigaba empilweni yakhe adlule kuzo akekho umuntu onganasigaba angadlulanga kuzo ake ngibeke isigaba esincanyana kunomuntu owashonelwa othi yena akazenzi izinto zesintu leyo nto ilithunzi evala impilo yakhe kunomuntu onemiscarriage kunomuntu ochithe isisu obuye ukusikhipha kunomuntu owashonelwa indoda kunomuntu owabulala kunomuntu ohamba emathuneni everyday crossa khona nje emathuneni uthi shortcut yami yokufika ekhaya ukhudula wonke lamathunzi angithi uyabona ke manje lezi igaba ezihlukahlukene empilweni yomuntu kunomuntu onesilwane siyamlala akusisa kubo kunomuntu onento emlandelayo athi nakafika la asingithi nje uzoyenza interview bavele bamshila bathathule lapha bashiyena la lento ifike yamosa lonke legama lakhe nababuke ngathi babuka isicitho noma bavele bamthathile phansi nababukena wonke umuntu emoya wakhe uvele ube phansi kufuna ukubuke lesigaba sempilo yakho ukuthi isiphi lesigaba sakho sempilo esikumoshayo ikakhulu nasihlola yizi izinto efuneka sizibuke funa sibukele ukuthi la impilweni yakho lokuhlupheka ekwakho noma kwabazali bakho lokuhlupheka kucala kuphi ukusuka kwenhlupheko yinto esibhekana nayo sikwazi ukuyisusa kuvela wena njalo futhi ngiyazi mkhulu mhlawumbe vele kwesinye isikhathi kudependa ngokugula komuntu ukuthi uphethwe yini kodwa engifuna ukuqonda nengifuna ukukhanyisa ukuthi omunye umuntu uyavela ukusebenzisa umuthi mhlawumbe umtshela ukuthi lo muthi lo uzosebenzisa 10 days 7 days kasi ngathi kuba 7 days toyephalaza 7 days qhuma 7 days sengiyekunothisa maximum number uthi 7 days kodwa omunye agcina sebenzisa 4 days akhathala abantu sebayavela lapha ngobuningi bemithi osukumnike yona wena mkhulu ngokugaranta kwakho ukuthi ugaranta ukuthi imithi yakho iresponda how many days ngokugaranta depending vele ukuthi ukugula komuntu kunjani kodwa wena shosho ukuthi mina la akudluli la
yazi umkhulu wabuza izinto engibhekane nazo kakhulu. Na into engegarantayo. Yeah. 5 days. Kodwa kanjena ke. Mina imithi wazoyithatha la ngihleli khona. Wazofutha la ekhaya. Wazogeza la ekhaya. Ngikwenza izinto la ekhaya. Okay. Na into ebalekile mkhulu. Why ngisho kanjalo? Kunabantu umuntu nakafika ekhaya umuthi yafa. Angene nawe ebaleni umuntu uphuphile. Uwisa wena le motivation lo nayo. Uthi nawusebenzisa iyenze lento ofike ekhaya ukhala ngayo ukuthi yazi mangithanda sekhaya ngiva lo mthandazo ushala ebondeni nje ngiva ngathi le nkosi ayingizwa Yes. ngiva noma ngiphahla ngathi le mpepho ishela mina nje ingiphathisa isifuba Yeah. angithi uyayibona inkinga enkulu ilapha ekhaya na into number 1 inkinga isekhaya la uhleli khona la usebenzisela khona umuthi khumbula ukuthi usuke ekhaya umuthi bawucala bakuchitha kini bathi lento ayisebenzi. So uhamba wena eceleni ukuthi mina impilo yami ngifuna ukuyisotha. Ngicela nje ubusotha impilo yakho. Athi ngikufuthe la. Ngikugeze la. Imithi yami ishiye ayisebenzela ke ufike ekhaya wena ubila. Right. Fike ekhaya ushisa mkhulu. Fike ekhaya ushisa uphila. Uphuma uhambe uyenza interview uphile futhi. Uphindile ekhaya. Angithi number 1 sisalwa nalesimo esila kuwe. Khumbula ukuthi na ungaphandle kuna into eyenzekelayo. Kunomuntu ujabulana ngasestradini mabuye ekhaya ayiziyaduma. Na ufika ekhaya ukuthi nalo muthi uzoyenza njani uzothula kodwa noma ngaphandle uzophila asingokushaya ngawo la endlini silona lempilo yakho kudependa isigaba somuntu kwenzakala nempilweni yakhe yizo izinto efanele sizibuke kunabantu ngimgeza namhlanje akuthatha umuntu 3 days mkhulu 3 days afuthe ngawo after 3 days akubuya kuthethe umkhulu sengibona 1 2 3 4 5 kumbula ukuthi yini ama results na into mhlambe umunye umuntu afuna ukwazi ukuthi yini into ezoba effective azoyibona cala ufika la ekhaya ungaphuphi ufika la ekhaya nomakhelwane bengingakhulumisana ufika la ekhaya ubona yonke into yakho ufuna ukuyenza nzima Yeah. mina ngukugeze ufika ekhaya first day ubingelele umakhelwane noma ufike ekhaya wonke umuntu akujabulela uma ngale wemthengi namhlanje isingwe lendishintshile results number 1 Okay. ufike futhi ugeze kubuya amaphupho kubuya abantu bakudala uphuphe nje umehluko those are the results sewayafika asithi mhlambe bowuzelela ekhaya uzofuna umsebenzi number 1 no uapplyile after 7 days bakuphendula yiye ama results esikhuluma ngawo angithi uyabona nayo into engiyifuna awukwazi ungathatha umuthi ipost ibhalile ukuthi 30 days khumbula ukuthi kule 30 days wena no uyifake elangeni lesi3 bafuna i30 days bafuna ama CV in 30 days time Okay. kusho ukuthi abantu bazofonela nini after 30 days bazocala ukufona after 30 basa compiler but kuyenzeka ke kube ne-emergency emsebenzini sifune yakhe i-CV ivele phezulu yizo izinto efanele sizihle but into ebalekile mkhulu la kuwona inhlanhla yomsebenzi khona asiveza asikwazi uku-identify ukuthi uyakwazi ukusebenza kwenzakalani ukhule kanjani ukubhula i-therapy ukubhula la sisebenza khona i-psychology umunye umuntu umkhulu utshelwa yimi sikehlahla lapha sendumbeni 2 hours ulashwa ukhulunywa namje hawu uphumela endlini kwangena i-call wathi mkhulu angakathinti imithi yakho kodwa i-call ye-interview ikhona seyingenile kunezinto eziblockekile la cala asibeni neqiniso mkhulu kunezinto umuntu nakazicabanga afike la ku stop sign khona angasazi ukuthi ngizodlula kanjani la kule simo lesi kodwa nakahleli nokhehla lapha angichazele ukuthi yazi mkhulu ngicakwe lokho ngacaka lokho bese ngithi mina yazi lokhu kucakile kodwa akwasizama u1 2 no 3 angazi ngamzama kodwa ngengabona ukuthi already sekune breakthrough sisiyamsusa kulesigaba abhekene naso sesimixa kwesinye isigaba alright manje uhleli nami la endlini ngithi ngiyakubona uthola umuntu unenkinga mina ngakhe iswasho ngizowakha iswasho nje siclean ulobi yaphuza manje ngenzani ngifuna ukulekelela lento la kuwe le ekumotivateayo ngifuna ukusukumisa le self esteem le yakho ukuthi manje ayibe nepower phuma la ekhaya isifuba sesiphambili ungena ukhathazeke too much ngifuna uphuma uhleka lesa sikhathi uhleka kusondela idlozi khumbula ukuthi umuntu ostress umuntu okhalayo umuntu okhathazekile akunangilozi akunadlozi ehlalayo
frustrated too much uvale iminyango yempumelelo empilweni yakho asikwenze uhleke asikwenze usithembe asikwenze ukukhala kunento ezovuleka ubone izinto zakho zihamba kahle wathinta lapho mkhulu uyazi wathinta ngathi ngaze ngithi repeat uphinde uyidlale nje le ndima hayi kubalekile mkhulu ukuthi abantu asingabaphusheli emakhambeni ngisho thina sithe asingabalaphi bendabuko abantu abafike kithi abakuthole ukuthula enhlizweni zabo umuntu akangena esigodlweni sami alashwe isigodlo khumbula ukuthi into yokucala elaphayo ukufika esigodlweni abantu abaningi abahlala bayibuza why sifike indumbenzeni nesikhumuli sicathulo le connection yokungena la emsamo lesasikhathi uhlala phansi yiyo lekulaphayo lento eyenza ukuthi ngibonane nempilo yakho phakathi ukuthi kwenzakalani ilokunyathela kwakho ngenyawo ngikwazi ukuqhumana nawe ngikwazi ukuqhumana namadlozi wakini hayi kuwa controller hayi kuwa lawula but ukuqhumana nawe ngizokwazi ukuba neagreement ngikwazi ukuba neconversation nawe ukuthi manje lo muntu niyamove uthini ngicela ukuthi lamadlozi wakho akhulu mina lanke wami mina ngidila nalenyama because mina psychologically inyama ngizokwazi ukuyiwina manje ngidinga lamadlozi akwazi ukuwina lamadlozi wakho ukuthi lo muntu sizomphumelelisa bese kube khona ke abantu abavila phayo abakhona mkhulu singabameli kuphela khona umuntu othi ucede kumupha umuthi manje abone kuvuleke manje ayekele manje sibuke ogeza emanzini sibuke entabeni sibuke okuhlambulula kumane kwangena ikhola endleleni sibuye emanzini wasangana into zami sezivulekile seziright oyeka umuthi khumbula sikafiki asikamniki ama treatment mara sekuvulekile hayi mina ngimnika treatment ujahe kuyenza lento ayithola ekholini ayekela sibe nabantu abangakwazi ukuzibamba efuneke silobe nabo sikukhuluma na ucala uthatha imithi ufuneke uziphi isikhathi ufuneke uzile abomama babaleki abobaba babaleki isimo sakho sasendlini yakho asibaleki ziningi izimo omkhulu asingayithintanga kodwa siyithinta umuntu simnika induku sicela ukuthi ningahlangana nobaba wakho esendlini ungahlangana nomama esendlini hayi bengilambile hayibo kanti iyacala ufike leyo ndlela ihlala khona mase lonto la ibalekile la endlini ne ama challenges womuntu sibhekana nawe endumbeni simtshela umuntu ukuthi mamela la nayinto ekushayisile nayinto elwa nawe sicela ukuthi lezi zinto lezi zimise mina ngikutshela live ngihleli nawe live ukuthi wena uhlushwe umdavazo nje uyayithanda lento awukhona ukuphumula ngaphandle kwayo into zakho zimile isukwazi ukususa lapho ubone ukukhanya lokhona empilweni yakho kunomunye iziningi izinto omkhulu singazibala ngokuya phambili kodwa umuntu ngenkani sizomlapha kunokuthi mkhulu athi umuntu sengihambe kakhulu ngize ngibaphelezele ngize ngizwe kuthiwa umkhulu ukhehla wasendaweni so uyasebenza ushintsha impilo yomuntu noma ngabe usekuguleni ongakanani noma ngabe usosizini olungakanani noma ngabe semarket kangakanani engawuthi umsebenzi kodwa lo muntu ukhokhovula bonke abantu bahamba yena kodwa mina angisizakala sengishintshe inyanga kwaze kwaphela imali kwaze kwaguguphaka kwaze kwakukhiteke ngihamba angisizakala nenkinga zami ayiveli makuthiwa ngiyahlolwa lo muntu loyo ikuphi inkinga yakhe noma usizakala kanjani umuntu okanjalo bakhona mkhulu basifikela sonke siyebelaphi basifikela kube nabantu bayi5 bonke baphume baphila lo yi1 time mkhulu labantu ngicale nabo kodwa mina ngisesela ayikakhahleli yami into ngicela ukuthi sibapheni abantu isikhathi ngicela abantu bonke sibaphe ithuba endumbeni nasicela ukuhlola mkhulu mina nginale option angiziphakamisa mkhulu nginale option ukuthi ngicela ukuthi ngikubhekele kuphi nendawo yipe enye aspect yempilo yakho engakayikhulumi njoba ngikuhlola ukuphi la ngingafika ngakhona imina lo ozehlisayo ongazenza iboss engathi ngizawubhula yonke into ngiyakwazi mina ukuyidosa ngibiza ubaba wakho ngegama ngiyakwazi ukubiza intombi yakho ngegama ngiyakwazi ukubiza iboss yakho ngegama but ngingakwazi ukubiza iproblem yakho ngegama akungenzi iboss lokho
Kufuneke ngibuye ngithi umkhulu njengoba sathintelana la kuphi la uhlupheke khona bese uniyasho siqondane nento oyifunayo bese sibuye la umkhulu sohamba abantu abayingaki hey angazi nokubala baningi ngihambile ndoda ngiphathalile yeah ngikhathele bese ngibuye ngithi mina ake asibuyele la ku psychology angeke kube manje kwenzeke manje ngicela ukuthi manje sibuyele sincenge idlozi lakho libuye kuwe wena manje sizokwenza psychological sizokhuluma nawe sifuna ukubona wena inkinga yakho wona problem ukuthi uhambe usibuyale obuya uhamba ugedle mbani le azange waphuma uthi wakhe chance nalo azange waphuma wakhe chance nalo azange waphuma uthi wakhe chance iswasha sakalo yena sesiyaziyalwa zonke lezi zinto lezi yonke le mithi nayilwa la akusana breakthrough la ku before sizokuhlambulula ngoba nawo lo wami ngizokugeza ngawo ulwe nawo nalezo zinto lezo asikususela cala sikubuyise phansi sikubuyisele emanzini asihambe siyentapeni siyocela asesiphahle mkhulu asikhulumela ngokuphahla akasambe siyoncenga amadlozi wakuboma makho lanko wenhlanhla asihambe siyokhuluma namadlozi wakho kubo bakho lankalwayo sibone ukuthi lempi iya phambili noma siyibheke wena ngoba impi kwesinye isikhathi ilwa nawe le nhlanhla imile labantu bakhulumisa wena wahlohla umuthi awubakhulumisi nje bahlohla umuthi into yenzayo uhlohla umuthi awusizi indawo uhlohla umuthi moswena kanti bafuna ukukhuluma nawe bafuna conversation nawe cala bese inkathi uzolapheka ngiyaqonda seziningi inyanga mkhulu kwesinye isikhathi seyikhuluma igama elilodwa elifanayo awuzweke ngakho ngizothatha isibonelo saseBhayibhelini noma ngingasi umuntu oyivesi kakhulu kodwa ngikhule ngalo ke leli ekhaya ugogo ethanda ukulisho mase esontweni eshumayela ukuthi akubona bonke abathi inkosi abayongena izulu yebo engichaza ukuthi ngithatha lesibonelo ngoba ngifuna ukuqhathanisa ukuthi ngicathi ngokusaba kwababukeli akubona bonke abathi ngiyinyanga abayokholwa ababukeli noma abantu abadinga usizo ukuthi uyinyanga ngoba eshilo kodwa sekudinga ukuthi kubonakale ngezenzo mhlawumbe ngifuna ukuthi mkhulu ukuhluba ukudla ekhasini la ukusikayisela ukuthi njengoba kukhona abantu abathi bayakhona ukuthwalisa angeke ngisho bakhulumele kodwa be carefully izambane leli elinbolisile njengabalaphi bendabuko khona abantu abanibolise kakhulu mkhulu abantu abasanikholwa noma usungakhuluma ukhifidla amagwebo ukuthi uyinyanga kodwa abaningi abasakholwa abanye bakholwa abanye abakholwa so agadeni lamazambane anibolisayo so ngifuna ukuyala ekutheni bakhona abanye nabanye engeke ngadibana nabo ngokwe-interview futhi nangasendaweni ngokuphila kwami ngifuna uqonda ukuthi bethi bayakhona ukuthwalisa bayakhona ukuthathisa lento ithatheke mina ngifuna ukwazi ukuthi omunye umbukelo uzothi ungithathisa kanjani into kwawena ngingaboni ukuthi kahle la kumina kungabonakala wena kuwe kungabonakala ukuthi unazo lezo zinto lezo mhlawumbe uthi uzonginika isikhubu sokuthi ngibe nemali ngibe nemoto kodwa kuthola ukuthi wena unayo imoto uya request noma ugibele tekisi so umbukelo uzoyibuza ukuthi awu kanti yena yile ngaqali ayithathise before athathisa abantu bese uthi omunye umbuzo khona lapho ngifuna sijike nje lapho noma mhlawumbe mawukuthi mkhulu awufuna ukungena ujule akunakiki kuleka ndikusingadlula kodwa futhi mawufuna ukungena lapho ungangena khona lapho futhi bese kuba nombuzo ukuthi njengoba eseshilo ukuthi umkhulu uyayithathisa lento ithatheke manje wena ugainani ekutheni ungithathise uyangibhadarisa imali noma ngibuya ngizokubonga ihamba kanjani lapho okay yebo mkhulu ake sicale la kulombuzo uthi mina ngiyamnika umuntu into kodwa la kumina ngathi kudoselwe emuva la kimi akunalutho akubonakali ngisho umnotho angifuni kakhulu ngigabise umnotho enginawo noma ngithi mina hayi nginawo ungakhathazeki mina ngifuna ukukunika into enginayo nayi la ngiyakhona ngifuna ukuthi kakhulu ngingene kule nto yamabhebeza
le bese ngiyishintsha bese ngiyiphendula isithwalo ngikubonisa ukuthi lento iyenzani uzothi wena uyayifuna na umthetho simple angithi uyayibona into engizokunika yona siyaphuma la ekhaya ngiyokwenzela yona esigangeni ayikho la ekhaya ngoba number 1 iyathafazana angifuni ezothafaza umndeni wami wena ufuna ukuthafazwa wena ufuna imali ehlanyayo akusiyimi ufuna imali ehlanyayo mina ngiyothatha i-risk yokuthatha amathambo thizeni ngwahlanganise nathizeni into ezithizeni ngizifake kulesigubhu bese ngenza u5 no6 bese ngibiza wena bese lento sekwenzeka lo mlingo walesithwalo esakho sibhekane nawe siyokhulunyiswa uwe mina ngibe nginika i-direction kufanele ukuthi mina ngifunda i-manual ukuthi manje sokwenza ukuthi kwenze kakhululeka uzonginike imali yami engikucharge yona bese ngitshela ukuthi angiyifuni imali yale nto le engikwakhisa ngoba ngiyayazi ukuthi yebuyaphi ngoba ngiyayazi ukuthi kube nobuhlungu obenzakalayo khumbula ukuthi noma akekho umuntu onesithwalo okwayi enjoy imali yakho bayifuna ngenkani naba abantu abafuna ithwala abantu abahluphekile abagive uphile empilweni umuntu sakathi noma yini udala noma ngabe sacrifice ngoma mncane noma ngasacrifice ngobani into efuna imali ufuna entertainment ufuna injabulo ya 3 years 5 years hamba emhlabeni ugive uphile empilweni lo wonke umuntu othatha isithwalo contract kwaze waba isithwalo kwaze waba nomthetho ophila ngaphansi kwawo usho ukuthi usowuphilile usowugive uphile empilweni give uphile emadlozini wakho ugive uphile ekutheni asizame usazolunga uyijona ukuthi akusana kulunga kusazoba khona mina sengithatha lento mina ke ngikho mangizolola ukuthi umuntu akahlala nomabhebeza uthi ufike ekhaya umthola khona uthi ufike nje umthola abhekane nami ukhona wangihlala naye bese mina ngiaphe i-level nginazi igubhu ezokuphila ngizokubonisa ukuthi lesokwenza ukuthini uthi ufika futhi ngichaza ufuna ekhaya adinga ukuthi ngikuchaze ukuthi ungene egedini ubone ukuthi u1 no2 no3 ukhona uyikhona wenza ukuthi so yizo zinto enginazo angeke ngikwazi ukukunika into engingakwazi ukuyibona ukuthi yokunika ama results engeke ngazi ukuthi noma nakathathe lento izophenduka kanjani ngicela ngikubonisa ukuthi la kimi ziphenduka kanjani kuwe nawe kuyophenduka ngendlela yakho not exactly as mine but ngizokubonisa ukuthi ukuphefumula kwayo kuzoba khona njalo mkhulu nazi mkhulu kuna ama product asayitolo ku Shoprite Pick n Pay kuphi na kuphi ngabala nje zibe ningi ezitoro mhlambe unokunotice i product inama ingredients yes ukuchaza ukuthi kubhaliwe ukuthi ngifike ngithenga irama irama ibhaliwe ama ingredients akhona ukuthi nani ikhandwe ngani amafutha oil nani okay imithi yenu mkhulu sicela nani ke nisherele noma ngeke ngisho ukuthi imfihla kuzona imfihla njengoba nisebenzisana nathi sicela futhi nani nisherele ulwazi lo esilidingayo ngifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe uma ukuthi unawo umpendulo yakhona angifuni mkhulu ukuphendulisa into ongayazi uzophendula into oyaziyo nosebenza ngayo mhlawumbe imithi yenu nani njengoba masiyithatha ikakhulukazi ayibhaliwe eminingi nivele niqoqe ngephepha nithi uyosebenzisa uyophalaza uyocela uyochatha uyoqhuma sifike sikwenze lokho kodwa ukuthi uxuba imithi eminingi phakathi ngifuna ukwazi ukuthi kuze kube nomuntu okuthiwa ngiya-understand khona umuntu okuthiwa uvela bahleke ngeke ngibuze ukuthi why kwathi uvela bahleke ngoba vete uma ngiqhamuka bazohleka kodwa kunale mithi le esingayazi nina kube amagama enu enwethe for yourself sifuna ukwazi ukuthi nilithathela laphi lelo gama kuze kuthiwe umuthi umabhebeza lisukela laphi igama elikanjalo noma uvela ukubuke bese ufanele ubone ukuthi ufanele ukuba amabhebeza noma ilawo nukha khona entshelwa khona ukuthi lo umabhebeza sifuna ukwazi ukuthi ni share nathi information kuze masinihamba sifuna usizo kwenisazi ukuthi sihamba indlela enjani ngingathi ngihamba ngisebenzisa umuthi lento yazi igcina yenza njani wamkhulu igcina isihlekanisa nabantu abangabhivele emthini
nabantu abathi amadlozi amadimoni. Iyasiqhatha nabo kakhulu ngoba sidibana nemibuzo esingakhona ukuyiphendula ngenxa yokungabi nayo i-communication nani nina bogqobela bethu esinihambayo. So kubalekile ukuthi sikwazi esikwenzayo siqonde ukuze sizoba nama-answer nempendulo kubantu challenge kuyibo. So sifuna ngicela nje ukuphenduleka mhlawumbe mawuthi una impendulo lapho mkhulu ukuthi amagama emithi niwathathela kuphi. Okay. Kunamagama omkhulu wemithi esiwathole adalwe khona. Bese kunemithi esihlanganisayo esiqambayo thina. Ngifuna ukwakha nje umuthi wedlozi. Kunomuthi engubhale umuntu umuthi wedlozi. Kunomampunzana, kunomabusana, kunomdlandlovu. Le imithi ihlahla lesi ezi3. Kodwa nawe uzihlanganisile zisukuma isidlozi. Okay. Zenza sure ukuthi wena nedlozi lakho niyachumana. Zenza sure ukuthi idlozi lakho liyachama. So mina ngakucamba ukuthi lo umuthi wedlozi. Ubhekane nani? Nedlozi. Ukuyela lapho ekucambeni komuthi. Okay. Bese sesithi thina ake ngithi nangumuthi onegama elisimple udumba kaSibumbu. Angithi uyabona lo muthi lo kahle umuntu wesifazane na ukugcobisela lapha ngaphasi kuzodumba ini isibumbu. Kwawona ungathi uyisibumbu nje vele. Le ndoda nayizoyithatha ugcobe uzongena lo mama. Uzoyenza njani? Uzoyenza ukuthi labantu ba-enjoyane kube mnandi kwenzeke enye into. Khumbula ukuthi each and everything ngifuna ukuthi kakhulu singene kule dumba kaSibumbu kancanyane. Ungena spiritual. Wenza i-bond between wena nalo muntu wesifazane ingasahlukani. Okay. Uphenduka idliso. Lo muntu thina siyakwazi ukuthi siubuke ukuthi udumba kahle usebenzi kuphela umalalana noma uthi ulungisa imisi. Udumba ngaba good ebusinessini. Udumba angadumbisa libusiness libe mnandi. Business lethe imali. Udumba une force of attraction. Finish. Ushuthi udumba sigudi emabasweni, udumba ugudi egubhini, udumba ugudi emadlisweni. Ngisho siyabona ukuthi manje udumba sakangena entweni eningi kanjani. Udumba sekagudi kulezi zinto lezi. Iline kaDumba ukudonsa. Kahle. Finish. Udumba nje wenza sure ukuthi ngizoyidonsa indoda ibuyela. Ngizoyidonsa imali ibuyela. Umsebenzi wakhe. Thina sefuna sisiyomxuka ke manje sithi okay wena Dumba sofaka umabhebeza. Ngoba nomabhebeza wenzani uyadonsa. Izonke into ezidonsayo sesiyazidibanisa. Sizozifaka la bese sizicampa igama thizeni ukuthi okay lo ngoba unodumba ngoba lo nomabhebeza sokuyisigubhu somdonso sesifuna ukuthi senze njani lento siyiphi igama ledlozi la kulomuntu ayifuna khona. That's why sobiza ubani umvusa sawuthi ubani umvusa nkunzi. Sothi umvusa nkunzi. Ngoba uyinkunzi lo muntu lo. Uvusa ibusiness la ekhaya abe inkunzi. So umvusa nkunzi hayi uthi umvusa nkunzi umuthi sesiphale into esiyakhela ukuthi umvusa nkunzi. Okay. Ngoba uyinkunzi ekuvuseni izinto. Uyinkunzi ekulandeni imali. Okay. Uyinkunzi ekwenzeni into ethile. Yes madoda. Angithi uyayibona ukuthi manje leli gama silidosela emsebenzini wente ayenzayo. Okay. Qala lapho ke ngoba manje angeke sikwazi ukuthi sakhinte esingakhona ukuyibona amandla wayo ukuthi ayapi. Nasebuthakathini uvika induku nje kancane. Uvika induku legama lesempilo. Uvika izinduku. Sobuthakathi. Sokusho ngamanye amagama uvika induku mina bokumkhulu wami. Ngabona ngathatha induku zonke zobuthakathi ngabona ukuthi imali lenduku iyangivikela le. Kodwa umuntu obekangivikela la ekuphileni bokubani. Uvika induku. Umkhulu wami ngamqamba ngalesigubhu. Chayile. Kusho ukuthi ngivikelwa yini? Amadlozi la ekhaya. Mina ngipha amadlozi la ekhaya induku. Noma ngizodosa into ngilanda umkhulu othize ngibona ukuthi umkhulu gama lapha bekuzibani bani ngimhlohla la kulento ngiyamvusa. The meaning behind lento lefuna ukuyazi. And abantu isikhathini esiningi umkhulu futhi ubeke kahle lento. Kunabantu esibachazelayo ukuthi la ngifaka umuntu 1 2 3. Kunomuntu ongazi ukuthi umdlandlovu wenzani. Umdlandlovu umadla indlovu udla indlovu lento le ngithi uyayiva lento ukuthi lo muntu unento enkulu
okwazi ukuyiwisa Okay. sawuhlanganisa umdlandlovu ugude empini ugude futhi nasedoseni kuya ngakuthi umsakuphi Yeah. senza sure ukuthi into nento ayibe directed towards lento ezoyenza Wayishaya mkhulu napa abantu bakho nabanye abakubukayo abasha yeah ngifuna udlulise mhlambe isixwayiso noma imizwa ikakhulukazi ngokuba njengoba ngisho ukuthi isixwayiso ukuthi mhlambe ekusebenziseni imithi nabanye abasekulolu uhambo kulo njengamanje mkhulu ngoba akubona bonke abakubukayo abadinga usizo kodwa khona abakulendlela oyihambayo kodwa abakabi nalo ulwazi olanele khona manje ohlushwa abadala kodwa akazi ukuthi uhlushwa abadala so mhlambe isixwayiso sakho nje ukuthini ngomuntu obhilivela ezizulwini ukuthi aqaphele izinto ezikanje meqala ukusebenzisa izinto ezikanje kube kanjani isixwayiso sokuqala mkhulu ngicela nezoza kithi whether umthandazi whether uyenyange noma uyakuphi ngicela uphahle ekhaya awusuke ekhaya ukhulumile khuluma lapha ikhoneni lakho la uthandaza khona phuma uthi manje ngihamba nje kukhehla cela niyoziveza lapha kube nini enikhulumayo akube nini eningitshelayo ukuthi nithini ngifuna ukuzwa ukuthi nifunani empilweni yami into yokucala izokwenza ukuthi uphile leyo lokuthi uphumuze nje khulude uzofika lapha kumina ushiya abantu abadala lemuva sekune problem la sekune problem enkulu number 2 uthatha imithi fike ekhaya lemithi uyibikele nayo ukuthi ngibuya nenduku kazibani specially kakhulu abelaphi bendabuko imithi esinika yona ibikene egodlweni zenu ukuthi le mithi le ayizange ukuzophatha le mithi la ekhaya kabi ayizange ukuzocindezela le mithi la ekhaya kabi bese kuba khona abantu abanormal ngicela ukuthi nasinike imithi ibe responsibility yakho ukuthi lo muntu awuba expose ebantwaneni especially kunomntwana entombazane osesikhathini azukupatrola aceleni kwale mithi aloba dlula phambi kwayo uyilimaza amandla wayo number iziningi izinto ekhaya ezilimaza umuthi yekela nithatha imithi bese nifike ekhaya niyalwa le yanto yeni yokulwa nishayisana ngamagama nenzeni ziphe isikhathi na ubusy nomuthi avoid impi avoid ukukhuluma kabuhlungu avoid ukuthetha ucabana nalento zakha manje lento oyithathayo iba ne sacrifice empilweni ukuthi ethi ngisacrifice ngibe isilima nakathetha kathethe mina ngifuna ukubona lo muntu wami ukuthi uzongumikisa la ngiyakhona iba awube ne discipline nje iba ne-appointment nomuntu wakho iba ne-focus ukuthi ngiyala manje noma lo angibangela umsindo kusala ngibhekela mina ilesa sikhathi uzokwazi ukubona izinto zenzeka bofuna ukubona izinto ubona ziphenduka zenzeka iba ne-appointment nalento oyenzayo ayi suke madoda njalo mkhulu hayi weshaya mkhulu hayi umkhulu mhlambe kulabantu labo suke wasebenza nabo namanje usacommunicate nabo osebenza nabo ama-client akho mhlambe ukudlulisa ukubonga nokuqhubeka kokusebenza okuthembisayo mhlambe nje ukuxoxa nabo nje imizuzwana mhlambe 1 minute noma 3 seconds yana bese sikwazi ukuthi sigoqe uhle awuzweke ngifuna ukuthi kakhulu ngibonge kuba abantu bonke abazipha isikhathi bakholwa kumina basipha isikhathi badela amakhaya wabo badela into zabo badela konke bathi manje sifuna ukubhekana nokhehla sifuna ukuthi impilo zethu izogucula lapha kukhehla ngifuna ukuthi kuba bonke akekho nomunye owabo engamtshela ngathi mina yemuNkulunkulu kodwa ibona namadlozi wabo bangithemba ngempilo zabo ngifuna ukuthi kuba bonke futhi bayazi ukuthi ngiyabonga ukuthi ningiphi isikhathi ningethembe ngalamapilisi alapha kulesa sigodlo impilo zenu azikagucuki ngokuphelele khona seziguqukile bafika la sifike khona bathi umkhulu basafika umkhulu akakafiki la sifuna khona futhi ngiyabonga nale patience abanginika yona ukuthi mkhulu yazi siyabona kuyaya khona kodwa akakafiki kuyaya angijayela mkhulu ngithi kuloyo muntu loyo ngicela ungapheli mandla awenzanga i decision wrong
usazophila ukuphila kwakho sisazokutotosa akekho umuntu ofika ekhaya noma ufika esigodlweni sami engemuphatha 2 minutes ngisazonipha isikhathi akuchaza ukuthi ngoba senibhadalile ukuthile ngeke ngisanaka cha ngisazoninaka akuchaza ukuthi kusazaza abantu abasha sengizothi mina hey 2 minutes cha angabe 2 minutes kuyohlala kulesa sikhathi engakupha sona nangikuphi isikhathi esithile ngisazokupha sona na usazongifonela ngisazoyiphendula iphone call yakho ayikho into ezongibisela emuva ngifuna ukuthi kuba bonke asiphile sibambisane sephambili naso siyathembisa kakhulu nathi futhi ukuthi umkhulu Khehla nje usazolokho eqhubekile nje buya nangokama comment enu nani nisibuzele imibuzo esingafinyelelanga ukuthi sigcine siyibuza nibaluleke kakhulu siyanithanda nathi njengoba nisithanda nisipha uthando mkhulu kambe nasi Twitch la mkhulu ya naso azweke ngicabanga ukuthi mkhulu uzothi umbukeli hey usontshikazi umfoka Mbatha naye ukhuluma kakhulu sesifuna inamba phela manje sifune nabo umkhulu utholakala kuziphi inkundla zokuxhumana nangokwe cellphone number mkhulu ngiyatholakala ku 067 400 5978 067 400 5978 ukhehla lami ku TikTok ku Facebook umanikiniki ku TikTok ukhehla lami Facebook umanikiniki yizo indawo zokuxhumana engitholakala kuzo njalo mkhulu ngokwe call mhlambe beqhubeke befone noma ne WhatsApp benza yonke into ngiyathanda umuntu ofonayo mkhulu okay umuntu ofonayo ubonakalisa ukubaleka ku attention ayifunayo angeke ngihlale ngingaphendula uTikTok angeke ngihlale ngamphendula uFacebook angeke ngihlale ngamphendula uWhatsApp ngizoziphendula zonke kodwa noma wathatha ucingo wafona sikwazi ukuthi senze iappointment sibhuke sikwazi ukukhuluma mina nawe ukuthi mana ngelanga lithile uzofika uzofuna ukuhlolwa kanje ufuna efonini noma ufuna ukuhlolwa uzofika ekhaya ngitholakala ukuthi endaweni yaseDanota ngisendaweni yaseDanota ngibuyile ekhaya ngiseGauteng eDanota kula ngikhona okwamanje hayi ukuthi ngivalile ukuphuma kodwa abantu abaningi bafuna ukufika la ngikhona ngiyayithanda indawo yala ngikhona ngoba inika umuntu ireference into ukuthi hey lo muntu akabaleki lo muntu akasi scam ngoba umuntu uthanda ukuthi asidibalele la ngihlala khona ngizofika eCape Town yebo ngizofika but la ngikhona fika wazi so that nasekumile ukwazi ukufika la ngikhona injalo mkhulu wayishaya mkhulu siyabonga kakhulu mkhulu siyathemba ukuthi sizophinda futhi sibe nawe kungekudala khona lapha estudio njalo mkhulu nami ngiyathemba ukuthi ngizobuya Nkosi mkhulu akubusise mkhulu makhosi babukeli beCompoint TV the call mina nguXolani Mfoka Mbatha uShanda uNdabezitha usontshikazi umthiyi uyalaza udaba okubalekile ukucofoza usubscribe ukulike ushaye nensimbi ukuze ukwazi ukuthi ube ngumuntu oqala oba semathubeni ukuthola episode masifaka la okubaleke kakhulu futhi sifuna ukuqinisekisa si-EcoPoint TV izinamba ezibizwe ngumkhulu ngomlomo fanele ilink enenamba ezibhalwa ngaphansi ngoba kunabantu abasebenzisa amagama abanye abantu ngokuqola ngokuscam uma kuukuthi awuthola umkhulu kule number akayibize ngomlomo nalebhale phansi uthola omunye umuntu ogejimisa imali nokuqola ungasifonela nathi si-EcoPoint TV ngoba nazi inamba ulandelele thina sokunika information right ngoba abantu abafika la e-studio ibona abantu esibalandelelayo sinobudlelwane obuningi nabo asifuni ukuthi kusasa udliwe ama 10,000 o 5,000 kodwa ungasizakala sesiyaphuma ke thina si-EcoPoint TV the call mina ngoXolani Mfoka Mbatha usontshikazi ushoda uMatinda sinqamsodeli madla bana ukhwatshoza icololo umdidada akudakela ucatsho ake sithi ke sobonana ngenye episode elandelayo